Kua waitohu whakaitanga Ngāti Whātua o Kaipara te kāwanatanga me tētahi umanga whakatū whare e tūwai e tahi whare hou ki te uru o Tāmaki. Heoi aha koa ngā hua ka puta ki te iwi e hari i te mea, mā te whakaitanga nei ka te tuki te moimoia o ngā uri kia hoko rātou i o rātou ake whare. Anei rā, Ahania Douglas. Kei runga Ngāti Whātua o Kaipara i te ara whakawhanake ohanga hei oranga mō rātou uri. He hua no ngā whakataunga tiriti. He huarahi. He huarahi noi ho tēnei hei kohi ngā rawa, hei painga mō ngā uri o ngā maraeri mō roto Kaipara nei. I tēnei rā hainatia ai e Ngāti Whātua o Kaipara, tētahi waikanaetanga e tūai he hāpori whare hou ki roto i a rātou. I tae ake te minitata ke whare a Nick Smith me Premier John Key hei whakakanohi i te karauna. I want to start initially with Ngāti Whātua o Kaipara and just to acknowledge you, you're good people. You're in my electorate, you're good people. Tēnei kirimene hei painga mō ngā uri o Ngāti Whātua, o Ngāti Whātua Kaipara. E ai ki a minita Nick Smith, whārau ngā whare ka tū, whā te kaupai heneti o e rau whare, ka hokona mo te utu takawainga, ka mutu, toru te kaupai heneti ka hokona i raro i te kaupapa hoko whare tuatahi a te kāwanatanga. Hei tā te hea mana o ngā maunga whakahi o Kaipara, āhāhi wāka, ka whaihua te iwi. Oi nāno, hokona ngā whare nei, ka tū hokona ngā whare, nā ki ngā tangata e tae rātou te utungi e ni whare. Nā te nuingo ngā pūteka hoki mai anō rā ki te iwi, reira ka tohaina ki ngā maraeri ma. Engari hei tā wāka, e kore ngā uri o Ngāti Whātua o Kaipara e hoko i enei whare, he nui rawa no te utu. Te utu mo ngā whare e kōrero hia nei affordable, ko te rahi o te affordable e kia nei te iwi nei, whārau rima te kaumano tāra. Ai, engari, e kore tāia e mā te koe nei mātou e rapu ana e tahi whenua he ka tūnga whare mo ngā uri o roto kapu. Tērā pea ka tutu ki tērā moemoea hei ngā tauheke mai nei. Engari mo tēnei wā, kei te whanake tonu tēnei iwi. Hania Douglas, Te Karere.